Sameton titiang sane kesinggihang tur wangiang titiang. Para pemirsa program Suluh Galang Kangin ring diije jua malinggih. Punapi gatra sameton sareng sami, dumogi sareng sami gargite tur ngerasayang sih pitresnan ide sang aji sane tanpa megat ring kauripan iragane. Ngiring mangkin iraga ngaturang puja pangastuti, saantukan wantah sangkaning asung kertewara nugraha saking ide. Iraga praside malih matemu ring galah sane becik puniki, antuk manah sane sumringah. Sedurung iraga miragiang sabdan idene, ngiring iraga ngastawa. Ratu sang aji, sane malinggih ring genah sane mulya, titiang ulemin roh suci, mangde nedunang piteket tur pekeling ring jiwatman titiang sareng sami. Ledangang ide meti mingin manah titiangi, mangde sabde sane ngeranjing dados merte sane nyupat sekancaning dosa, tur ngawinang kauripan titiang mawali sutrepti ring kauripan sane langgeng. Amin. Sabde ide sang aji, sane dados unteng darmo wicara iraga ring dau semeng puniki. Sane kaping siki keketus saking kitab Kejadian 12 pausan kalih, sane mebaus, ulun pacang ngemratanin dewek ceningi, muah ngawinang adan ceningi dados kasub, tur cening pacang dados merte teken jahme lianan. Sane kaping kalih saking kalih Korintus sieu pausan 11, sane mebaus, ide setate pacang nyugihang semeton, mangde semeton tansah mersidayang ngamargiang sih kapiolasan. Ngantos akeh anake pada ngaturang panyuk semu pamantu kiring ide sang aji, melantaran padanan semetoni sane rauhang tiang ring ipun. Murde darmo wecana dau semeng puniki inggih puniki, kamertanin mangde perside ngamertanin. Amin semeton sareng sami. Punah pike iraga sampun nurek sain manah iraga. Napi sane ngawinang ide sang aji mai cayang merte sane melimpah ring kauripan iraga. Sering pisan iraga ngerasayang ngeruoh pengupe jiwa, wantah anggen pabuat angge sarire ngeraga. Nanging rasayang je, ide sang aji nenten nainin ngandike, mangde iraga dados wadah sane ngebekim dewek ngeraga. Nanging ide muatang mangde iraga dados saluran sane ngalirang sih pitresnan idani ke anak lianan. Suyaktin ipun, rikale iraga wantah ngeruruh merte anggen dewek ngeraga. Iraga daging ngerasa yang sungsut ring tengahing kasugihan. Napi sani ngawinang iraga sungsut? Santukan jiwatman iraga nenten molihang kasukertan, yening nenten ngamargiang swedarme nyantenang sih pitresnan ide ring semeton sani lianan. Ide sang aji, sane sampun ngamargiang paridabdab kauripan iraga, muatang mangde iraga sayaga, dados suluh sani galang ring kauripan semeton sani sedang nandang pikobet. Gegodan utawi pikobet sering pisan ngawinang iraga ajeri, nanging elingang pekeling ide. Merte sani kapicayang nenten jawantah anggen muputang pikobet iraga ngeraga, nanging mangde iraga praside ngicen wantuan ring semeton sani keni gegodan. Rasayang je, sang aji kadia sapunike ageng sih pitresnan nyani, sani ngawinang iraga ngajegang iman ring tengahing alun segara kauripan. Suyaktin ipun, nenten wenten merte sani pinih mulia, tiosan teken dados panugrahan ring wong lianan. Ngiring mangkin, lugrayang titiang ngulemin sameton sareng sami, mangde ngesorang raga ring ajeng ide sang aji. Ngiring margiang kauripan puniki las carya, mai cayang napi sani praside kapicayang saking sih pitresnan Kristus. Ya diastun wantah saking piteket sani becik, utawi wantuan angge sarire. Dumogi sami kamertanin. Santukan rikale iraga dados merte ring semeton lianan, iraga suyakti sampun ngamargiang darma sani mulia. Ngiring ngelanturang kauripan puniki antuk sumringah, nyingakin semeton sani sungsut dados gargita. Wantah asapunike,
piteket sane praside aturang titiang ring ajeng semeton dauh semeng puniki. Dumogi sabde puniki dados suluh ring kauripan iragane soang-soang. Ngiring mangkin sineb antuk pengastawe. Ratu Sang Aji, titiang ngastawe ring ajeng ide, icening kerahayuan ring para semeton sani sedeng nandang sungsut, kenipi kobet ekonomi, miwah sani sedeng sungkan, mangde praside seger. Titiang taler ngastawe, pabuat para manggale jagat baline, mangde praside nuntun jagat puniki sutrepti. Dumugi sakancan kauripan jiwat man titiang sareng sami, setate mapi kolih ring sih pitresnan ide sanitan pegat-pegat ring jagade puniki. Ring sajroning ide sang putra Yesus Kristus titiang ngastawe. Amin. Matur suksma titiang aturang ring para semeton sani sampun ledang miragiang program Suluh Galang Kangin puniki. Dumugi piteket puniki ngawinang kauripan iraga setate ajeg ring sih pitresnan ide Sang Aji. Sampunang lali iraga kamertanin mengdepraside dados merte ring semeton sareng sami. Kacunduk malih ring galah sani jagi rauh dumugi ide Sang Aji setate ngabih iraga sareng sami. Rahajeng semeng ide Sang Aji micayang merte. Salom. Para pamiarsa sinamian sane kusuma yang titiang. Wantah asa punike, sabde sane praside kawidarang, dauh semeng puniki. Dumogi paswecan ide Sang Aji, sih kapitresnan ide Sang Putra Yesus Kristus, miwah pasawitran Sang Roh Suci, setate ngemertanin semeton sinareng sami, saking mangkin ngantos selawas-lawas nyani. Amin. Matur suksema, ide Sang Aji micenin kerahayuan pabuat iraga sareng sami. Shalom. Semeton pemiarsa channel Suluh Galang Kangin. Yening semeton ngerasa yang pican ide Sang Aji, malarapan antuk sabde saneka wedar ring channel puniki, rarisang bagiang ring semeton lianan. Dumogi ipun taler pulih amerte, tur ngerasa yang kasukertan saking ide. Suksma.